tubasuze kandi tubifuriza ibihe byiza mwese aho muri hose muduteza amatwi. Twinjirane muri iki kiganiro makuru cy'umunyamakuru nacyo cyanyuma muri uku kwezi kwa kane ariko kwa mata mu mezi y'ikinyarwanda. Jean Daniel nkuko bisanzwe yewe nitwa Nyirarukundo Xavera, dukumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. Turansika dute Jean Daniel? Reka tugiterure ku byanditswe ku Rwanda, aho Perezida Paul Kagame yahamirije abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ko abanyarwanda ari abantu b'imico myiza kandi bihagazeho. Ni inkuru yagarutswe n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye by'aha mu Rwanda birimo Tarifa Rwanda, Imvaho Nshya, Kigali Today, The New Times n'ibindi bitandukanye, aho byanditse ko umukuru w'igihugu Paul Kagame yabigaritseho kwa kabiri iki cyumweru ubwo yakiraga ku meza abo bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ndetse n'abahagarariye imiryango mpuzamahanga itagengwa na leta. Yababwiye ko nubwo abatuye iki gihugu bakennye kandi bikaba bimaze igihe, ariko ko ari abaturage bazi kubaha abandi kandi bagendera ku mahame asobanutse bigatuma baba abantu bihagazeho. Perezida Paul Kagame ngiye kwibutsa abanyacyubahiro bari bamuteze amatwi ko abanyarwanda by'umwihariko n'abanyafurika muri rusange hari abantu bazi gutandukanya ururo n'icyatsi, bazi gushyira mu gaciro no guha buri wese icyubahiro akwiye. Yavuze ko ngo niyo haba hari abasuzugura abanyarwanda, bo icyo bakora ari ukubaha abandi no gukomeza mu nzira ibanogeye, maze agira ati: ndagira ngo mbahamirize ko nubwo abanyarwanda muri rusange bagize igihugu gikennye, ariko rwose ku byerekeye indangagaciro no kuzubahiriza turi abambere, turi abantu bafite indangagaciro bakomeyeho. Yanavuze ko amahanga yakagombye kuzibukira igitekerezo cy'uko abaturage ba Afurika bagomba kwigishwa indangagaciro n'abandi. Yongeraho ko buri gihugu kigira amateka yacyo, aho cyavuye n'aho kigeze ndetse n'aho kigana, kandi ngo ibi ntawe ubyigisha undi. Xavera: oya, ngo ntawe ubyigisha undi. Ku byerekeye ibihe u Rwanda rurimo bifite aho bihuriye na COVID-19, umukuru w'igihugu yavuze ko iki cyorezo cyaje cyakomye mu nkokora iterambere ry'u Rwanda, ariko yongeraho ko u Rwanda rwakoze uko rushoboye ruhangana nacyo, kandi ngo muri iki gihe biri kugaragara ko ingamba rwafashe zari nziza kuko ubukungu bwarwo buri gusubira ku murongo buhoro buhoro. Yashimiye ibihugu by'inshuti z'u Rwanda byarufashije kwivana mu ngaruka z'iki cyorezo, kandi asezeranya abahagarariye biriya bihugu mu Rwanda ko ruzakomeza kubabanira neza ku nyungu z'impande zombi. Kigaruka kuri uwo musangiro n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, igitangazamakuru Kigali Today cyo cyanditse ko Perezida Kagame yakuriye inzira ku murima umuyobozi ukomeye waje gusaba ko Rusesabagina afungurwa. Umukuru w'igihugu yagize ati: mu by'ukuri biratangaje kubona abantu bafite amateka y'imyaka magana n'amagana mu bijyanye n'ubutabera, demokarasi, uburenganzira bwa muntu, rimwe na rimwe bakaba baduha n'amasomo menshi mazima, bananirwa kubona ukuri muri iki kibazo cyihariye. Ariko si ukujijwa kubera ko batazi ukuri, ahubwo babiterwa n'abo batekereza ko turi bo, ni ukudusuzugura gusa. Yafashe umwanya urambuye ho gusobanura uburyo u Rwanda rutazigira rwihanganira agasuzuguro k'abashaka kurukoresha ibidakwiye bitwaje ko bakomeye kandi bubashywe mu ruhando mpuzamahanga, bibwira ko u Rwanda nta ndangagaciro rufite cyangwa se rudashobora gutanga ubutabera. Jondanye aho niho muri ubwo butumwa yakomeje agira ati: mu gihe ushobora kudusuzugura kuri urwo rwego, natwe ni inshingano zacu guharanira ko tutaza guhuza nawe, turakunyomoza bikaze. Icyo ni cyo u Rwanda ari cyo kandi nicyo rukwiye kuba cyo ubu no mu gihe kizaza. Yatanze urugero rw'umwe mu bayobozi nawe yubaha atavuze amazina, waje amusaba ko yarekura umugabo ufungiwe mu Rwanda ariwe Rusesabagina, akeka ko ubushongore n'ubukaka yazanye bimuhesha uburenganzira bwo gutahana intsinzi, ariko ngo byarangiye avuye mu gihugu yimyije imoso. Perezida Kagame yabigarutseho agira ati: kijondanye ati: umwe muri abo bayobozi wubashywe cyane yaraje arambwira, turabona ukwiye kurekura uyu mugabo. Ndamusubiza nti: ariko ngiye icya mbere sindi urukiko, icya kabiri niyo nakoresha ububasha nka perezida, nubwo nabyo byaba ari ukubutesha agaciro, ushobora kunsobanurira muri make impamvu bikwiye kugenda uko uyu mugabo akarekurwa? Uwo muyobozi nawe ati: ariko urabona uyu mugabo ni intwari, abantu bavuga ko ari umwe mu bahanganye nawe. Perezida Kagame nawe ati: kijondanye ariko ngiye sindi intwari kandi ngiye sinshaka no kubayo. Ibyo ni nabyo navuze tariki ya 7 Mata. Ni gute ushobora kuba intwari mu mateka yacu ya jenoside, aho wabuze abantu basaga miliyoni? Nari kuba narabaye intwari iyo dukumira ko ayo mahano akorwa, ariko twabuze abantu basaga miliyoni. Ikiganiro ngo cyarakomeje. Perezida Paul Kagame aramubwira ati: sawa, noneho niba utekereza ko akwiye kurekurwa, ariko se noneho imiryango y'abishwe n'ibitero yagabye ku Rwanda bazaba bande? Hari abantu baburiye ubuzima mu maboko y'uyu mugabo n'ibyihebe yayoboye bikaza kwica abagize imiryango yabo. Niki nzababwira? Icyo gihe ngo uwo muyobozi ngo ntiyahakanye, avuga ko uyu Rusesabagina arengana kubera ko ibihamya bihari bimushinja bidashobora kwirengagizwa, harimo n'ibihamya yitangiye ubwe mu magambo yavugaga atewe ishema nayo. Umukuru w'igihugu yakomeje agira ati: naravuze nti none se niki kizakurikiraho? Ese ubwo buzaba ari bwo butabera buhawe abo bantu?
maze uwo muntu aravuga ati burya se hari abantu bagizweho ingaruka n'ibitero bye, dushobora kujyaho tukabihanganisha tukabasaba imbabazi. hanyuma ndongera ndamubaza nti none se noneho bizagenda bite kuri bagenzi be bareganwa? namubajije nti none se urashaka ko uyu murekura abandi bagasigara muri gereza maze abagizweho ingaruka n'ibitero tukababwira bagaceceka, cyangwa uku siko mwe mwabikora mu gihugu cyanyu? kuki mushaka ko nkora ibyo mumbwira gukora? yakomeje avuga ko uwo muyobozi atashoboraga kugira icyo arenzaho, nubwo ngo yari yifitiye icyizere ko Perezida Kagame yagombaga gukoresha ububasha aba afite akarekura Rusesabagina bitewe n'uko bivuzwe n'umuntu ukomeye. duhindura ingingo. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni biyemeje ubufatanye mu guharanira ko habaho amahoro n'umutekano mu karere, bakemura ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, East African Community. uku kwiyemeza kwabaye mu mpera z'icyumweru gishize mu ruzinduko rw'iminsi 2 Perezida Paul Kagame yagiriye i Kampala muri Uganda, nk'uko byagarutswe n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye byiganjemo ibyaha mu Rwanda no mu karere jondanye. uku kwiyemeza kandi kwaje gukurikira icyemezo cyafashwe n'abayobozi b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba cyo gushyiraho ingabo zihuriweho zirwanya imitwe y'inyeshyamba yahinduye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo indiri yazo mu guhungabanya umutekano w'aka karere, kamaze kwakira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'umunyamuryango wa 7 muri East African Community. Perezida Paul Kagame na mugenzi we Yoweri Kaguta Museveni bagiranye ibiganiro ku cyumweru. Ibiganiro byibanze ku ngingo zitandukanye byabereye ku ngoro ya Perezida wa Uganda Entebbe mu ruzinduko rwihariye Perezida Kagame yagiriye muri icyo gihugu ku butumire bwa mugenzi we Museveni. Perezida Museveni yamuhaye ikaze, anavuga ko ibibazo bikomeje kuzonga akarere nk'intambara z'urudaca zo mu burasirazuba bwa Kongo bikeneye ubufatanye bw'abagize umuryango wa East African Community bose. Maze Perezida Museveni agira ati kuri ubu noneho tugomba gutsimbarara ku gukorera hamwe. Kubera ko aba bantu yavugaga abanyekongo ati barababaye cyane. Nabwiye Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta ko niba tutinjiye mu karere Kongo ishobora guhinduka nka Sudani. Inkuru y'iki gitangazamakuru Kigali Today igakomeza avuga ko Perezida Kagame nawe yashimangiye ko ubufatanye bw'abagize akarere ari ingenzi, ariko anavuga ko ikibazo cya Kongo Kinshasa kidakwiye kuba inshingano z'abandi, ahubwo ngo abayobozi bo muri icyo gihugu n'abahagarariye amashyaka yose bagomba kumvikana binyuze mu biganiro by'amahoro kugira ngo ikibazo gikemuke burundu. Ati bakeneye kumvikana ntawe basize inyuma. Aho muri Uganda Perezida Paul Kagame yanitabiriye ibirori by'isabukuru y'imyaka 48 y'amavuko y'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni ariwe Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba. Yaramaze nyine abonye izuba. Uyu akaba ari n'umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka. Hagati nyuma y'uru ruzinduko rwa Perezida Kagame Kampala, Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yagaragaje urwibutso rudasanzwe ngo yasigiwe n'umubano we na Perezida Kagame. Ni inkuru n'ubundi dusoma muri Kigali Today ivuga ko mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga, Perezida Museveni yatatse mugenzi we w'u Rwanda anamushimira ko yabaye umugaba w'ingabo n'intwari ikomeye y'ibihe byose, kuko yagize uruhare no kunyongera y'imyaka yongereye ku burambe bwe n'umuryango we. Uyu ni umuryango wa Museveni. Perezida Museveni yanakomoje ku buryo ngo Afande Kagame wari umwe mu basirikare bafatanyije urugamba yamutabaranye n'umuryango we igihe wari usumbirijwe mu myaka y'1980 yafatanyije n'umuvandimwe wa Museveni retired General Salim Saleh. Nyuma yo guherekeza Perezida Kagame wasoje uru ruzinduko rw'iminsi 2, Perezida Museveni akaba aribwo yagize icyo abivugaho. Igihugu cya Suwede cyoherereje u Rwanda Jean Paul Micomyiza ukekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. N'indi ngingo inkuru yasamiwe hejuru n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye, ibyo birimo The New Times, African News, The East African, Kigali Today, Imvaho Nshya, Le Monde, Yahoo News n'ibindi bitandukanye, aho byandika ko mu gitondo cyo kuwa gatatu w'iki cyumweru aribwo ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwakiriye Jean Paul Micomyiza woherejwe na Suwede kuburanishwa ku byaha bya jenoside ashinjwa kuba yarakoreye muri Kaminuza y'u Rwanda i Butare aho yigaga muri icyo gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi. Jean Paul Micomyiza wasabye ubwenegihugu akabwangirwaho muri Suwede yaramaze imyaka 15 atuye muri icyo gihugu, yaje gutabwa muri yombi muri 2020 biturutse ku cyifuzo cya leta y'u Rwanda cyo kohereza abakekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 baba mu mahanga kugira ngo baburanire mu Rwanda. Cyakora yaje kuburana mu
nkiko za Suwede arwanya koherezwa mu Rwanda, ariko ubucamanza bwaho mu kwezi kwa 12 2021 buza kwanzura ko nta mpamvu nimwe yatuma atoherezwa mu gihugu cye cy'u Rwanda. Tariki 31 z'ukwezi gushize kwa gatatu nibwo guverinoma ya Suwede yafashe iki cyemezo cyo kohereza Mico Myiza mu rwego rwo kubahiriza ubusabe bw'u Rwanda nk'uko ibitangazamakuru byo muri icyo gihugu byabitangaje. Gusa abamwunganira muri Suwede bahise batangaza ko bagiye kwitabaza urukiko rw'ubutabera rwo ku mugabane w'Uburayi. Mico Myiza y'imyaka 50 y'amavuko akaba ashinjwa kuba mu bateguye ibikorwa byo kumenya no guhiga abatutsi bagombaga kwicwa muri 1994 ubwo we ngo yari afite imyaka 22 y'amavuko. Ashinjwa kandi kuba ngo yarabaga muri komite yiswe Comité de Crise yagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi. Ibimenyetso byakusanyirijwe mu iperereza bikaba byerekana uruhare rwe ku byaha akekwaho byakorewe muri komini Ngoma aho zari prefecture ya Butare, ubu ni mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo, muri kaminuza ndetse no mu nkengero zayo. Xavera Jean Paul Mico Myiza akaba avuka mu murenge wa Tumba aho mu karere ka Huye. Tutaratandukira cyane iyo ngingo y'ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, umuyobozi wa kaminuza ya Edinburgh wahakanye jenoside yakorewe abatutsi arasabirwa ibihano. Kuko tubisoma mu mvaho nshya, Madame Deborah Kayembe ufite inkomoko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aherutse kwandika ubutumwa bwa mbere ku rubuga rwa Twitter yamagana ubufatanye Ubwongereza bwagiranye n'u Rwanda bwo kwakira abimukira bafatwa binjira mu Bwongereza mu nzira zinyuranije n'amategeko. Uretse ibyo kandi uyu mugore ngo yifashishije imbuga nkoranyambaga Jean Daniel ngo yanakwirakwije imvugo zihakana zikanapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, imvugo zakomerekeje bikomeye umuryango nyarwanda n'abandi bose barwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo ku isi yose. Ubutumwa bwa mbere yanditse tariki 14 Mata uyu mwaka yagaragazaga ko Ubwongereza ngo butakabaye bwumvikana n'igihugu kiyobowe na Paul Kagame watangije jenoside yakorewe abatutsi. Nyuma yo kunengwa n'abantu benshi barimo n'abayobozi bo ku rwego rwe, yasibye ubwo butumwa aho kubukosora, maze tariki ya 19 Mata yandika ubundi bubushimangira ndetse anongeraho n'andi magambo yuzuye ugushinyagura yarakaje abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Cyakora ngo mu gushaka kwisama ku wa 4 itariki 21 z'ukwezi kwa Mata yaje kwandika ubundi butumwa bwo kwisegura ku butumwa bwa mbere n'ubwa kabiri, agaragaza ko ngo ari ibitekerezo bye bwite bidafite aho bihuriye na kaminuza abereye umuyobozi. Bamwe mu bantu babyamaganiye kure bandikiye kaminuza ya Edinburgh bagira bati, nk'uko mwabibonye amagambo apfobya Kayembe yakwirakwiye mu bagize umuryango nyarwanda bari muri Scotland cyangwa se Ekose, mu Bwongereza, mu Rwanda n'ahandi, mu banyapolitiki n'abaturage batandukanye ku isi. Bose barasaba ko kaminuza ya Edinburgh hitakwitandukanya nawe gusa, ahubwo hikwiye kumufatira icyemezo kugira ngo atandurishe ibitekerezo bye isura ya kaminuza n'umuryango w'abanyeshuri muri rusange. Ambasaderi Johnston Businge uhagarariye inyungu z'u Rwanda mu bwami bw'Ubwongereza yavuze ko igitangaje ari uko uyu mugore yasabye imbabazi ataranumva impamvu yazisabye, kuko ngo mu butumwa bwo kwisegura yakomeje kugaragazamo ibisigisigi by'ingengabitekerezo ya jenoside. Avuga kandi ko igitangaje ngo yanditse yisegura ku banyarwanda, yongeraho ati n'umuryango w'abatutsi bari ku isi yose. Ambasaderi Businge akavuga ko bishimangira ko nubwo yabonye ko amagambo yakoresheje hari abo yakomerekeje, ariko ngo atari yumva impamvu yabakomerekeje cyangwa se akaba nabikora nk'anabizi ko abakomeretsa. Turacyari mu kiganiro makuru kimwe binyamakuru aho u Rwanda rwifatanije na Kenya mu gusezera bwa nyuma kuri Mwai Kibaki wabaye perezida w'icyo gihugu guhera muri 2002 kugeza muri 2013, akaba yaratabarutse ku wa gatanu ushize afite imyaka 90 y'amavuko nk'uko tubisoma muri The New Times, The East African, Daily Nation, The Standard, Kigali Today, Nairobi News n'ibindi binyamakuru bitandukanye. Xavera ejo ku wa gatanu nyakwigendera Kibaki yasezeweho bwa nyuma ku rwego rw'igihugu mu muhango wabereye muri stade ya Nyayo yo mu murwa mukuru Nairobi, ahari bamwe mu bayobozi b'ibihugu bya Afurika nka Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo, Salva Kiir wa Sudani y'Epfo n'uwa Ethiopia Madamu Sahle-Work Zewde, Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente wahagarariye umukuru w'u Rwanda Paul Kagame muri uwo muhango, wanitabiriwe kandi n'abandi banyacyubahiro bo hirya no hino ku isi. Jondanye umwe muri urupfu rwa Kibaki yasakaraga ku wa gatanu ushize, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame abinyujije kuri Twitter yanditseho ubutumwa bwo kwihanganisha umuryango asize n'abaturage bose ba Kenya agira ati ubushake
ubushake n'umurava bye mu kuzamura ubukungu bwa Kenya ndetse n'umuhate wamuranze kugira ngo habeho ukwihuza kw'akarere bizahora bizirikanwa iteka n'iteka ryose. yongeyeho ko abaturage b'u Rwanda bifatanije na Kenya muri ibi bihe bitoroshye kubera urwo rupfu rwa Mwai Kibaki. Guverinoma ya Tanzania bituranye na Kenya yashyizeho iminsi 2 yo kunamira Mwai Kibaki kuva ejo kuwa gatanu, ni mu gihe umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri yoherereje perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta n'abaturage ba Kenya ubutumwa bwo kubafata mu mugongo jondanye. Muri ubwo butumwa Elizabeth wa kabiri ati nababajwe no kumva inkuru y'urupfu rwa Mwai Kibaki. Yabaye umunyapolitiki ukomeye ufite agahigo ko kumara igihe kirekire cy'ubuzima bwe akorera abaturage b'igihugu cye. Nyakwigendera Kibaki yategetse Kenya ari perezida wa gatatu uhereye ku bwigenge bwo mu 1963. Iki gihugu cyabonye kigobotoye mu mabakoroni b'Abongereza. Yasimbuye Daniel Arap Moi wa kabiri nyuma y'uwa mbere Jomo Kenyatta. Ise wa Uhuru Kenyatta utegeka muri iyi minsi ane wasimbuye Kibaki muri 2013. Mwai Kibaki arashyingurwa kuri wa gatandatu ku ivuko rye riherereye mu gihugu rwagati ni ku birometero 120 ugana mu majyaruguru y'umurwa mukuru Nairobi. Nakomeza aruhukire mu mahoro y'Uwiteka. Umuryango w'abibumbye uratabariza abana bo mu ihembe rya Afurika uvuga ko bataramiwe vuba barenga miliyoni 10 bapfa bazize ingaruka z'amapfa yibasiye ako gace k'uyu mugabane, ari nako kaga gakomeye gaterwa n'imihindagurikire y'ikirere kabayeho mu myaka 40 ishize. Iyi nkuru yo muri Face to Face Africa News no ku rubuga rwa UNICEF ariryo shami rya Loni ryita ku bana ivuga ko uyu mubare wiyongereyeho miliyoni 3 ugereranije nuko byari byifashe mu mezi abiri ashize. Ibintu UNICEF ivuga ko biteye impungenge ku buzima bw'abana bo muri iryo hembe rya Afurika. Umuyobozi wa UNICEF Catherine Russell atabaza avuga yuko intambara yo muri Ukraine yatumye ako gace kirengagizwa ku buryo hatagize amafaranga menshi aboneka ndetse n'imvura ikagwa, abazahonoka ayo mapfa bazaba ari abaramejondanye. UNICEF ikaba isaba ko yahabwa miliyoni 250 z'amadolari y'Amerika kugira ngo ishake imfashanyo z'ubutabazi zakoherezwa muri Ethiopia, Somalia, Kenya, Eritrea na Djibouti. Iyo ngingo tuyihindure. Inyeshyamba zo muri Kongo Kinshasa zasabwe kurambika intwaro hasi zikayoboka inzira y'ibiganiro na guverinoma mu rwego rwo guharanira ko amahoro n'ituze bigaruka mu burasirazuba bw'icyo gihugu, agace kamaze imyaka isaga 20 kugarijwe n'umutekano mukeya. Nkuko biri ku rubuga rwa Radio Okapi y'umuryango w'abibumbye muri Kongo no mu binyamakuru bya Le Potentiel, Le Phare, This African, Daily Nation, Econews no muri L'Avenir, ba Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya na mugenzi we wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi nibo bahamagariye iyo mitwe gushyira imbere amahoro. Hari ku gatatu w'iki cyumweru ubwo hasozwaga icyiciro cya mbere cy'ibiganiro hagati ya guverinoma ya Kongo n'abahagarariye imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ibiganiro byaberaga i Nairobi kuva ku wa gatanu ushize bigizwemo uruhare na Uhuru Kenyatta nk'umuhuza. Izi nyeshyamba zo mu ntara za Ituri, Kivu ya ruguru n'Iyepfo zahamagariwe kurambika intwaro hasi nk'uburyo buboneye bwo gushyira imbere amahoro. Umuhuza Kenyatta ati kijondanye ati ni mumfatireho urugero, nahanye amahoro na mukeba wanjye w'igihe kirekire Raila Odinga, ubu rwose amahoro arahinda. Amahoro arahinda. Ku ruhande rwe Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wavuze ijambo yifashishije ikoranabuhanga ry'iyakure yashimiye abo bose bahisemo inzira y'amahoro, abizeza ko atazabatenguha. Ati iki? Ati nimunyibonemo kandi mungirire icyizere. Intumwa zigera kuri 30 z'iyo mitwe yitwaje intwaro nizo zitabiriye ibyo biganiro by'amahoro byamaze iminsi 5 Nairobi. Mu gitondo cyo kuri wa gatatu buri mutwe washyikirije umuhuza ibyifuzo byawo bikubiyemo ko ubona intambara zo mu burasirazuba bwa Kongo zarangira. Iyi nkuru ikavuga ko byanakurikiraniwe hafi n'abahagarariye ibihugu by'u Burundi, u Rwanda, Uganda, umuryango w'abibumbye, inama mpuzamahanga y'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari ICGLR, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa Xavera. Presidansi ya Kongo Kinshasa ikaba yaratangaje ko imitwe itarabashije kwitabira ibiganiro by'i Nairobi ishobora kuzaboneka mu by'ubutaha bizaba mbere gato y'uko abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bahurira mu nama yo gusuzuma aho umugambi w'amahoro ugeze. Iyi nama iteganyijwe mu kwezi kwa gatanu ku gutaha, tuzatangira nyine ejo ku cyumweru. Mu itangazo risoza icyo cyiciro cya mbere cy'ibiganiro hibutswa ko nk'uko byanzuriwe mu nama iheruka y'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa East African Community, imitwe itazitabira ibiganiro by'amahoro bizarwanywa hifashishijwe umutwe w'ingabo
uzatangwa n'ibihugu by'umuryango wa East African Community. Ibyo gushyira hasi intwaro biranasabwa na Huang Xia, iyi ni intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni mu karere k'ibiyaga bigari. Yabisabye kuwa gatatu w'iki cyumweru ubwo yagezaga raporo ku kanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi, raporo y'uko ibintu byifashe mu burasirazuba bwa Kongo nyuma y'amezi 6 ashize atanze indi raporo. Reka ibyo nabyo tubireke jondanye. Ibihugu bya Burkina Faso na Guinea byasabye umuryango wa CEDEAO kubyongerera igihe cyo gutunganya neza gahunda ijyanye n'ingengabihe yo gusohoka mu nzibacyuho ya gisirikare. Inkuru yo muri Lofasonet, Le Matin, Africa News, Premium Times no muri France 24 igatangira yibutsa ko ibyo bihugu byombi byari byahawe igihe ntarengwa cyo ku itariki ya 25 muri uku kwezi kwa kane dusoza kuri wa gatandatu Xavera. Burkina Faso na Guinea Conakry byasobanuriye umuryango w'ubukungu bw'ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba ko hakiri ingingo nyinshi bikinoza mu biganiro ubutegetsi bwa gisirikare bugirana n'abanyagihugu babyo mu ngeri zitandukanye. Hagati ariko CEDEAO yatangaje ko ishobora kuzongera kohereza intumwa zayo muri ibyo bihugu mbere y'inama y'abakuru b'ibihugu bya CEDEAO iteganyijwe mu bihe biri imbere. Zizaba kandi zijyanywe no guteguza abategetsi ba gisirikare ko bazafatirwa ibindi bihano by'inyongera. Guinea Conakry ikaba iyoborwa muri iki gihe na Colonel Mamadi Doumbouya ukuriye abasirikare bahiritse wari Perezida Alpha Conde kuva mu kwezi kwa 9 umwaka ushize Xavera. Ni mu gihe Burkina Faso yo kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka turimo iyoborwa na Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba wahiritse Roch Marc Christian Kabore. Ibihugu byombi byabaye bihagaritswe muri CEDEAO nk'ibinyamuryango. Guinea by'umwihariko yifatirwa n'ibihano by'ubukungu. Ikindi gihugu cyo muri ako karere cyahagaritswe ni Mali kubera kudeta ebyiri zimaze kukibamo uhereye mu kwezi kwa 8 2020 zikozwe n'umuntu umwe rukumbi ariwe Colonel Assimi Goïta. Muri Ghana ishyaka rya Convention People's Party cyangwa CPP mu magambo ahinnye y'Icyongereza rikaba ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri icyo gihugu ryatangaje ko riri muri gahunda zo gushaka ko bashyingura bundi bushya kandi mu cyubahiro Kwame Nkrumah wabaye perezida w'iki gihugu akaba n'umwe mu nkwakuzi zo kwikubitiro zaharaniye ubwigenge nyakuri bwa Afurika ikacukubiri n'ubukoloni bw'abampatsi bihugu. Yanditswe na Africa News, France 24, Jeune Afrique, Ghana Web, The Sowetan Live no muri News 24 aho byibutsa ko Nkrumah yabaye perezida wa mbere wa Ghana kuva iki gihugu cyabona ubwigenge mu 1957 kugeza akorewe kudeta ya gisirikare hari mu 1966. Tariki ya 27 Mata uyu mwaka rero hari hashize imyaka 50 Nkrumah yitabye Imana kuko yatabarutse mu 1972 hashize imyaka 6 avanywe ku butegetsi. Yapfiriye i Bukarest muri Rumania aho yaragiye kwivuriza mu 1971 avuye muri Guinea aho yahungiye akimara guhirwa ku butegetsi aza gushyingurwa mu gace yavukagamo mu majyepfo ya Ghana ariko nyuma umubiri we waje kwimurirwa mu murwa mukuru Accra. Ishyaka rye rya CPP rikavuga yuko atashyinguwe mu cyubahiro gikwiriye wabaye umukuru w'igihugu bityo ko bari gusuzuma uko yakongera gushyingurwa mu kwezi kwa 11 uyu mwaka. Kwame Nkrumah ni umwe mu ntwararumuri z'umuryango wa Pan-Africanisme uharanira kubumbira Afurika hamwe. Jeune Afrique ikandika ko mu gukunda Afurika ari ku kigero kimwe na Thomas Sankara wabaye perezida wa Burkina Faso kuva mu 1943 kugeza mu 1987 cyangwa se umunyekongo Patrice Emery Lumumba wabaye minisitiri w'intebe wa mbere wa Kongo Kinshasa ikimara kubona ubwigenge mu 1960 jondanye. Hanze ya Afurika Xavera niho tugeze muri Birmania. Aung San Suu Kyi wahirimbaniye demokarasi n'uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu cyo muri Aziya akaza ndetse no kubibonera igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu 1991 yakatiwe gufungwa imyaka 5 kubera ruswa. Xavera ibinyamakuru bya Global Times, The India Times, People's Daily, Bloomberg, Huffington Post n'ibindi bitandukanye byanditse ko icyo gihano yagihawe kwa gatatu w'iki cyumweru jondanye nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo kwemera impano za zahabu zipima ibiro 12 no kwakira mu ntoki ze ibihumbi 600 by'amadolari hari mu rubanza yarezwemo n'umwe mu bakozi bo muri komisiyo yo kurwanya ruswa mu gihugu cya Birmania. Kuva madamu Aung San Suu Kyi yahirwa ku butegetsi n'ingabo z'igihugu cye tariki ya 1 Gashyantare mu kwezi kwa 2 umwaka ushize yatawe muri yombi arafungwa aho akomeje guseragizwa mu nkiko aregwa imanza z'urudaca zigamije kumuheza ku rubuga rwa politiki nk'uko abasesengura ibyaho muri Birmania babivuga.
yego yari asanzwe yarakatiwe gufunga imyaka 6 nyuma y'imanza ebyiri ku byaha birimo magendu, kurenga ku mabwiriza yo kurwanya covid-19, uburiganya mu matora no kwangisha abaturage ubutegetsi bushya bwa gisirikare. Umuryango mpuzamahanga ukomeje kwamagana icyo wita karengane gakorerwa Madame Aung San Suu Kyi w'imyaka 76 y'amavuko. Gusa nk'uko iyi nkuru ibyanzura Xavera no kwamagana gusa nyine nta kindi uyu muryango mpuzamahanga ukora. Kudeta yavanyeho guverinoma ya Aung San Suu Kyi yataye Birimaniya mu rwobo, aho abasivili bagera ku 1800 bamaze kwicwa n'abashinzwe umutekano bo muri icyo gihugu, abandi ibihumbi birenga 13 batawe muri yombi bazira kumushyigikira. Ivyo navyo turabiretse kuwa kabiri iki cyumweru jondanye umuryango w'abibumbye watoye umwanzuro usaba buri kimwe mu bihugu bitanu bifite ububasha bwo kuburizamo umwanzuro runaka buzwi nka veto kujya bibanza gusobanurira ishingiro ry'iyo veto. Ibironi ikaba bitekereje nyuma yo kunanizwa n'Uburusiya ku ntambara yo muri Ukraine nk'uko byanditswe na Le Monde, The Guardian, Washington Post, Los Angeles Times, The Sun, Le Figaro, France 24, Le Soir, Jerusalem Post ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibihugu bitanu bifite ijambo ntavuguruzwa mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi, mbese icyicaro gihoraho, birimo Uburusiya, Ubushinwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa. Nibyo bifite iyo veto, aribwo burenganzira bwo gutambamira umwanzuro uwo ari wo wose wa Loni iyo utabinyuze. Izi mpinduka ngo hari hashize imyaka myinshi zitekerezwaho hakabura impamvu yihutisha icyo gikorwa kuri inshuro, ariko noneho ngo bishobotse kubera intambara yo muri Ukraine yahashojwe na kimwe muri ibyo bihugu bitanu bifite ubwo burenganzira bwa veto, aricyo gihugu cy'Uburusiya. Kugeza ubu Uburusiya nibwo bufite agahigo ko gukoresha veto nyinshi muri Loni, aho bumaze kuzitabaza inshuro 143 mu myaka hafi 77 igiye gushira uyu muryango Loni ushinzwe. Iyi nkuru ikanzura ivuga ko hatangiye kwibazwa niba gutanga isobanura mpamvu zo gufata veto bizagabanya ikoreshwa ryayo, nubwo ngo nta gahato kabirimo. Gusa igihugu kizajya kiyambaza veto ngo kizajya gihabwa iminsi 10 yo kubisobanura imbere y'ibihugu 193 binyamuryango bya Loni bigize inteko rusange. Izi mpinduka mu mikoreshereze ya veto muri Loni jondanye zibaye mu gihe hariho n'umushinga wo kuvugurura akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi, hakajyamo n'abahagarariye Afurika bafite uburenganzira bwa veto. Ibihugu bya Brazil, Ubuhinde, Ubuyapani n'Ubudage nabyo byifuza kujya muri ako kanama kandi bifite icyicaro gihoraho. Gusa ubanza bikiri kure nk'ukwezi jondanyeri kubera yuko hashize imyaka 40 iyo ngingo y'amavugururwa iri ku murongo w'ibyigwa mu muryango w'abibumbye cyangwa se Loni. Dukomereze muri iyi nkuru yo muri Africa News ivuga ko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yongeye gusaba ko yageza akababaro ke ku nama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika yunze ubumwe nk'uko byemezwa na perezida wa komisiyo y'umuryango y'umunya-Chad Moussa Faki Mahamat. Abinyujije kuri Twitter, bwana Moussa Faki Mahamat yavuze ko yakiriye ubwo busabe muri telefone yahamagaweho na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine ariwe Dmytro Kuleba. Gusa ntiyigeze havuga igihe ubwo busabe bwa Zelensky buzasubirizwa, akavugana n'abayobozi b'ibihugu bya Afurika akaga k'intambara igihugu cye kimaze amezi 2 kirwana n'Uburusiya. Moussa Faki Mahamat yavuze ko muri icyo kiganiro kuri telefone na minisitiri Kuleba bavuganye ko hakenewe umwanzuro unyuze mu nzira y'amahoro mu gukemura iyo ntambara. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane turi gusozwa uyu munsi nyine kwa gatandatu, perezida Zelensky yatelefoniye mugenzi we wa Senegal Macky Sall, hari nawe uyobora muri iki gihe umuryango wa Afurika yunze ubumwe, amugezaho ubwo busabe. Ibihugu bya Afurika bifite agahigo ko kuba byarifashe ubwo hatorwaga umwanzuro wa Loni urebana no guhagarika Uburusiya mu nama y'uburenganzira bwa muntu. N'umwanzuro watowe n'ibihugu 93, 24 birawurwanya naho 58 byarifashe jondanye. Ejo kwa gatanu Uburusiya bwemeje ko bwarashe ku murwa mukuru wa Ukraine ari wo Kiev, mu gihe wari ufite umushyitsi ukomeye ariwe umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres. Ni inkuru agarutsweho cyane n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo Le Moscow Times, Le Monde, The Independent, New York Times, Washington Post, Le Figaro, France 24 n'ibindi umuntu atarondora ngo abive umuzi n'imuzingo jondanye. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yidoze ko kuwa kane aribwo barashe ku bubiko bw'intwaro zikomeye Ukraine yahawe n'ibihugu by'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Antonio Guterres yasuye Ukraine akubutse mu Burusiya, aho yagiranye ibiganiro na Perezida Vladimir Putin w'icyo gihugu. Bavugana kuri iyi ntambara igeze ku munsi wayo wa 66 kuri wa gatandatu, maze amwumvisha ko akwiriye kubaho agahenge mu bihe bishoboka bya hafi. Nibwo bwa mbere yarasuye iki gihugu cya Ukraine kuva cyavogerwa n'Uburusiya guhera tariki 24 mu kwezi kwa kabiri. Bwana Guterres amaze gusura uduce dukikije umurwa mukuru Kiev, yavuze yuko gushoza intambara muri iki kinyejana yavuze ko gushoza intambara
ntambara mu kinyejana cya 21 ngo ari iby'ubwenge buke yajondanye. Xavier, reka dusoreze muri iyi nkuru idasanzwe y'umukambwe wo muri Brazil ufite imyaka 100 ariko akaba agikukuza ku kazi aho amaze guca agahigo ko kumara igihe kirekire akorera hamwe nta guhinduranya ikigo. Ni inkuru ku rubuga rwa Guinness World Records muri Hindustan Times, Daily Pakistan, Times Now News no mu bindi bitandukanye bikaba byayihaye umutwe ugira uti kijondanyeri. Ugira uti umunyabrazil w'imyaka 100 y'amavuko amaze imyaka 84 yose akorera ikigo kimwe ku buryo akagahigo ke kamaze kwandikwa mu gitabo cy'uduhigo two ku isi Guinness World Records. Tariki 6 Mutarama uyu mwaka nibwo uwo mukambwe witwa Walter Ortman yujuje imyaka ya 84 n'iminsi 9 akora mu ruganda rw'imyenda ruherereye mu gace ka Santa Catarina, ari naho yavukiye mu mujyi mutoya wa Briske wari wiganjemo abaturage bakomoka mu Budage. Walter yatangiye gukorera muri urwo ruganda tariki ya 17 mu kwezi kwa mbere 1938, afite imyaka 15 y'amavuko kugira ngo abone amafaranga yo gufasha umuryango we. Uretse guhinduranya imyanya muri urwo ruganda ngo nta handi hazi mu buzima bwe yakoreye akazi ke kugeza ubwo yuzuzaga imyaka 100 y'amavuko akikariho. Iyi myaka 100 yayujuje itariki 19 z'uku kwezi kwa kane. Abajijwe ibanga yakoresheje kugira ngo abakiri ku kazi yatangiye mu 1938, benshi muri twe tutaravuka Xavier, Walter Ortman hari uko yashubije. Yarasubije yagize ati byose bisaba ubushake, kwihangana no gukomeza umutsi. Ese wowe utwumva umaze imyaka ingahe ukorera ahantu hamwe nta guhindagura cyangwa nta kujarajara? Nta kujarajara, witeguye kugera ikirenge mu cy'uyu mukambwe Walter Ortman se? Mu gihe cy'ubitekerezo kugira ngo dusubize, reka natwe tube tugusezeyo tuzasubire ku munsi nk'uyu ku isaha nk'iyi. Yewe nitwa Nyirarukundo Xavier, wari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. Mukomeze mugire ibihe byiza munogerwa kandi n'izindi gahunda za Radio Rwanda. Ciao ciao. Icyo cyari ikiganiro makuru mu binyamakuru, ikiganiro mugezwaho na Radio Rwanda.